Papetante. Kokone ke para pe para os pais de Tahua Tahoni. Kaya tamo ni motu apa. Kalau kali kita ni sifat umau sahaja ketika opikai ke moa hamea ipakahau ngaya ki haila bame aifa sare ako ipakahaya ke mau fare hawa kimua ke fakahau ka di fatonia tuani o pino Wai fa'ainga ka walangi o nau ehe koe ala o mau hasia i Filipina. Koe fa'e koe mehi tanga i o asuata. Pea toki ilo e whiawhini koe buha ome i niua. Nang pehe e au koe au koe a pahape. Sipa. O kui hele whanau whangamokopuna o Lovili, whanau whangamokopuna o Loa Maka, whanau whangamakapuna o Siosi. Koe mawhi e tōku whakatahape ki e aho whakakoloa koe. Kai mohoa hane, i kai ma, o kui kai te lahi, pa kui kai te si. Te unga pea moha o ka ati o di kai ki ama o hoa. Ko o whalahi atu haa whanga, sāne ma o whalahi atu a te koi. Koe uhi a koe ka uhi tama o te whai. Ma o whalahi atu. Kai a whafotunga i e whia whiu, ma o koi, ma o hu whalahi koi. Kua o kai. Ma o.
i te peta me tau na kau niua koe a kau. Mui mai a siosi. Koe kokore atu ki he tahine tau olunga. E ka taki o me atua ia ki mui. Ka e honga koe te ki he whakamokopuna o siosi koe ni. Ke nau whakahonga te ki koe kai te whakaosi koe ni. Mahalo.